Biz murunku wagtlarda Kırgızdın eldik tapışçılık öneri var ele. Tamırını karmap, koruğunun dartın diagnozun koyup, darı çöptөр menен darıla öyle jakşı bolup keçile. Akırkı uçurlarda şu sintetikalik darılarga үйрөнүp, kayra içip, kayra kişine tasir verip, anan kayra ele jok bolup, kayra ele davleniyem götörülüp, kıynalıp жүрчелем. Kırgız floranın çaylarını içip, hazır kuşurda davleniyem normaga düşüp, 140'a 120'ga 80 bolup, davleniyem turuktu bolup saktalıp kaldı. Kırgız floranın çaylarını içeyleyet. Dırtыбызга дава табайлы, урубузга шыпа табайлы. Ар дайым өзүбүздүн чыккан продукциялар ошо кыргыз элдин табышчылыкта өнөрлөрүн угуп, айткандарын кылып ошол чайдан ичиңиздер, саламаттыгыңарды оңдоп ар дайым ошо жакшы болуп, ар дайым мен өзүм азыр 74 жашта.